أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitabu Taharati. Bermula ini itu kitab bersuci. Jadi bagi kitabnya berpegang bersuci. Al-miyahu, bermula segala air. Allati ya judu, yang boleh, yang harus bijir, boleh yang harus apa mana? Biha, dengannya. Allati, karena isim damirnya tepu isim utul. Dengannya allatinya berarti sesuatu barang yang putra kena pegang. Allati isim utul. Dengannya allati tathiru, oleh bersuci. Bahkan tabu oleh karena ya judu pemdane berapa pae, hukum pae marfu untuk tathiru pae, hukum pae marfu ala marfu dumma. Tathirunya isim masdar. Tahhara yutahhiru tathiran, fa'ala yufailu taf'ilan. Jadi kebuah lam menandakan isim pae, isim titik isim kalau titik pae. Orang pun boleh, titik boleh kalau orang pun benar lah. Tathiru oleh dah bu, oleh bersuci. Sab'u miyahin, itu 7 segala air. Bahkan tabu itu karena al-miyahu mubtada. Al-miyahu palikut meno, titik mubtada pasti nak khabar. Bermula segala air. Itunya khabar. Itu 7 hukum khabar marfu ala marfu dhammah. Itu 7 segala air. Teh 7. Jadi ma'unya gebadal bak sab'u, hukum badal ikut mubdal men, gebadal atau marfu ala marfu dhammah. Gebadal putra yang sab'u barih, ma'u punya sab'a, ma'i ma'a, punya sab'i ma'i. Iban yang dilikut barih sab'u. Sab'u barih dhammah. Khabar marfu ala marfu dhammah. Mubtada ma'u gebadal bak sab'u, hukum badal ji ikut. Mubdal men putra yang sab'u barih, ma'u punya si betul sab'a ma'a, punya sab'i ma'i. Iban yang barih sab'u di. Diikut dah likut. Batai tak garis likut berarti sab'u barih dhammah. Kan barih, kan huruf barih. Sab'u berapa barih? Dhammah. Ma'unya dhammah cik baik ma'a. Baru je dah ke ma'a, sab'a. Punya ma'i sab'i. Karena diikut atas sab'u. Toh 7. Ma'u air, sama i langit. I langit. Berarti i langit geoi makna i hujan. Ma'u berarti sama i-nya berarti mendailih. Dasar ji ma'un air. Nyedakun ma'un air tadi nampu i le tak i. Batai ke mudaf ilih ke ma'u mudaf sama i mendailih kampu i hujan. Ma'u fonnya tunggu. Ma'u fonnya. Contoh? Ma'u sama i. Ma'u fonnya. Ma'unya berarti nya ada gede. Dia tak irab macam. Tak irab khabar biji mubtada kagebah gede-gede ahaduha. Bermula salah satunya 7 itu. Udah bagaimana bermula? Dah bermula salah satunya. Menyotah hor badal. Bahasa Bung. Bak mana je udah bahasa Bung. Sabung likut. Nyata irab ba miyahin mungkin. Dah iya. Mungkin ah. Nyata irab ba sabung cina ke dah 7. 7 sarap putra. Kena badal. Putra bari sabung. Dumah. Otomatis ma'unya berdumah. Menyota badal ba sabung, menyota badal ba miyahin. Otomatis untuk pada kentuk dah iya. Dasar miyahin iya 7 ikut. Sabung 7 kena irab. Kena dah buah. Sabung memberi. Tanya je. Ma'u gebadal bak sab'u, hukum badal ji ikut. Mengikuti apa yang katanya di belakang. Sab'u bari tu. Ma'u munya ma'ah ji patah hanjut pakan. Dasar ji sab'u. Karena nama ikuti baris likut, karena likut marfu'nya marfu'. Ma'u marfu' cik, sab'u marfu'. Baik huruf nya huruf nyampai hamzah. Cocok. Lagi tanya dia ikut buat ayah tu. Pani sama tanya ayah agak tanya tu. Putra buat ayah. Cuma cok mama ini. Tanya pi huruf ikut ayah cuma cok. Walaupun beda
Mau sama pui ya. Sama i. Berarti sama i nya kan ma'rifah kan pui ya. Langit. Alif lam berarti menandakan ma'rifah. Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah nya ma'rifah aja. We rataf, ma'u gatah ba ma'u pertama. Atak dua. Bahari pui ya bahari laut. Taipul bahari pudung laut. Bahari laut. Nya baharaini dua buah laut. Bahari laut. Iya laut. Wa ma'un nahri. We ratah lo ma'u gatah ba ma'u nyan ho ma'u tuh je. Ma'u pun je ma'u dua je nada. Gatah jika ma'tuh jika atau marfu alamat tu mah. Mudah ma'u nahri mudali. Alamat jar kasrah. Pakon isim mufrad. Hai laut apa? Nan laut apa? Ma'rifah kan? Laut, sungai, nahri, je bahari. Wa ma'ul bi'ri, ma'u we ratah ma'u gatah ma'u lo ma'u likut ju. Ma'u tuh galak ron je. Ma'u bab pertama kali biji. Nyan saboh mubah bari, mandu mubah bari. Ndak amat lu. Mutu kan bari ji taulang lo. Mutu bari ji sabah mutu. Depan. Ma'as-sama'i wa ma'al bahari wa ma'an nahari wa ma'al biri wa ma'al aini wa ma'al salji wa ma'al baradi. Mandum pengaruh. Lagi tertulak tangi rubah sabuh. Sabuh tertulak mandu rubah. Gatah ikut. Gatah bahasa umpama dia. Aku dasar ba ma'a. Ma'anya diikut sabuh mana? Noh kan? Sabuh. Otomatis hari ji ma'us sama'i, ma'ul bahari, ma'un nahari, ma'ul bi'ri, ma'ul aini, ma'us salji, ma'ul baradi kanyo. Munnya sab'i bari, otomatis mun bari ma'is sama'i, ma'il bahari, ma'in nahari, ma'il ma'il bi'ri, ma'il aini, ma'is salji, ma'il bardi. Nya sab'a ma'as sama'i, wa ma'al bahari, wa ma'an nahari sampai habis. Ma'a. Pakan teku hanjuk bari mati nyan item PA baru mati. Item na bari mati. PA kana. PA yang bari mati item mana? Item bari hiu bari atu bari cekok sakai. Ma'u ma'i ma'a. Hana penting nyem PA na yafilu yafila yafil. Naka? Yafil il. Mati lam. Nya horka. Ma'ul bi'ri iemon. Bi'ri mon. Wa ma'ul aini dan air mata air. Wa ma'ul salji salju. Wa ma'ul baradi dan bun. Bun. Nyan bardi bari hiu karena mdaili. Nyan mdaili mendunku. Mudah ma'u salji mdaili, mudah ma'u bardi mdaili. Mdaili bari lebo haji. Mdaili hukum mdaili majrur mudah alam ajar. Lebo hari kan? Padi boleh ajar. Alam ajar. Kasrah ya patah. Hai terima mulai bari haji. Nyukan salji. Tenten ayah tu. Dah tu lu. Nyata aku bosan tu. Ya sih, tapi han cocoknya untuk. Pada bosan tu. Sama i bah, sama i lebo. Putra put lebo. Nya item putra dak lagi. Ma'us sama i menyetabuh ke item tasniah mun tarakun. Ma'us sama aini, sama ai item tasniah. Pakai ya tu. Nya item ya. Iya. Munyo jamaah mereka salin balik sama ina bari yuk. Munyo bahari nyo buka item mufrad bahari. Munyo item tasniah baharaini, fa'alaini, baharaini. Munyo jamaah mereka salin balik baharina. Alam aja sabar ya. Munyo ada buah patah. Juga tapi kau ini tidak sarah tu. Ya Ibrahim. Kanan uruh nara seri. Ibrahim nara seri. Ismail menita seri. Apa? Rano ju. Tuma. Ya. Tuma rata. Wow, pa suma ama balakil. Dah dengar. Beri bawah rata bu. Diplo naruh tuma. Nah kah? Tuma. Tumanya rata. Almiyahu hukum dada marfu alamat ma'tum. Kemudian bermula segala air. Ala di atas arbaati aktamen segala pemberian. Itu pada bu. Satu. Kemudian bermula. Ma'ala ala bu. Bermula tu. Kemudian bermula. Dia tadi itu. Tak tulis betul ada kontu aduku. Enggak. Bermula segala air di atas itu kakak ni. Itu di atas 4 bagian.
Pakai apa itu kibang kabarnya. Nya begitu kabar lah. Itu kena kapnya tanda wali ulama itunya sebagai kabar kan. Tanya dak benar. Tuma rata almiyahum dada hukum dada marfu al-marfa ala armati alamajar jumlah. Bukan kau nyo. Jar majrur. Jar majrur. Ala jar. Kabar pu ke kabar ada. Tu kabar tu. Oh, kabar mandam. Kabar si almiyahu. Kabar almiyahu. Oh, kabar almiah. Dada, tam dada. Tadi mau kabar. Kabar dua. Muprak ngai muprak. Nyo kabar pran oh. Kabar muprak du tu. Berarti nyo ngai muprak jumlah ya. Pane mau gairu. Ala sabo armati sabo kedua. Pane muprak lo muprak sabo. Nyo dua ala putra. Jar, huruf jar. Armati majrur. Nyo baca cirakeun yang dikujar. Ala jar. Amkan do. Armati majrur. Jumlah jar beserta majrur. Udah nampo buat macam dia dong. Kabar, dengar le. Kabar bagi du. Munyo kabar mufrad du langsung. Du langsung ada kuno. Ada ayat di guna bahasa semua. Oh, nyan mufrad du langsung tabu ah. Nyo hana du. Ada dah li ada kuno. Nyo dan jumlah tu. Hukum kabar marfu al-marfa dumah ni lah du dumah no. Baru dia kuno mah no. Bahalal. Wala dengan air batu. Oh, bari. Dan kemudian bermula segala air itu 4 kata hanaru ala. Paja gara-gara ala ya pubah bari ko. Tibe boh ala putra bari. Abatu. Putra pubah bari. Wala. Nak badin. Ada yang pertama. Nak pun. Gara-gara itu ala nan armati bari menjadi anna. Armata. Anak nak kedua. Nak kedua berarti armata aja. Ni ada kamu bari. Munyo tabu arbat. Pakan arbati bari. Gara-gara itu ala rujar. Armati yang dipujar, ala majar. Lebo kasrah ya patah. Pakan handa bu patah. Karena dia urusan menegah yang lebih. Munyo itu dua sada. Nyon karena kata mudah hukum hanya beri patah. Musa arbati asal mana? Hanya mudah. Nya itu juga salah hanya mudah li. Iya orang. Ala rujar. Armati. Gara-gara itu alanya armati bari. Ki beru ala. Armatu khabar ju hana ju jumlah haji. Kita iran Tuma ruata almiyahu mudada kubdada marfu ala marfa adu. Armatu khabar ju. Armatu tu. Yang masa hana itu ada. Gara-gara itu anda tuah ta jumlah dengku baru menpok kabar. Nya hana jumlah baru menpok kabar. Ala rujar armati dibujar ala majar kasra. Pak kabar. Baru dah itu. Nah yang buat nanti itu sabit dia tu ha. Nah buat sabit lah. Mudah armati asamim daily. Hukum daily majul mudah lah majar kasra. Pakang bawa dua nan. Hana mudah le. Hau na mudah le kabe. Kabur. Tahirin. Bambari rono. Tahirin. Munya tahirin jo kabar, tahirin badal. Kon. Ba iku asamin. Tahirin, nyo tahirin tajuk kabar. Munya tahirin tajuk tabadal kuno ba armati. Ambil kabar mandang betul dan kai ke undang kabar satu ha. Pat. Coba pula. Kan belajar pertama juga ambil kabar yang. Mutada gebor ke dia bermula salah satunya 4 itu air. Nya kabar lain, nya mutada lain tu. Udah daerah mulai tahiron kabar. Ada gebor lagi salah dua. Bermula salah satunya 4 itu air. Nya kabar lain. Jadi menyotahi bari rono. Tahirun tajuk kabar. Mutada ka gebor jadi dua. Tahirun kabar, kabar marfu ala marfa dumma. Tahirin badal. Ba arbati badal. Tak apa Nyai tempo tiba tahara yat huruf taharan bahwa tahirun. Iyalah jerumi awamnya kan.
Yang Tahirun yang pukul 5. Yang tabuh tu, beli. Tahiran. Tahirun. Itin beranda. Tanwin. Tanwin, pakai rumah. Karena ini tidak kabar. Pakai rumah itin uprat. Menyata seri situ tempu. Tahiran tempuh sempat. Temprat. Suci Pak, suci. Oh ya tabuh. Kamu tu putran tak suci. Itu ci. Iman tu. Jadi Tahiruna adiknya kali suci. Itin uprat, itin pae, itin nakira. Peralom. Tulasi mudarat. Binatahe, peralom. Menerima irab. Ah, Yang mana beda aja. tahara malihnya tiba mandunale. Tiba ini batin tulasi batin ubina. Tua ubi mati le. Tiba mandunale kan tungku yang kan. Tahirun fa'ilun nalih kan. Nya beknya bapi mati nu. Fa'ala fa'a. Tahiranya tahara. Tahara Taharan. ya huruf taharan. Fa'ala yaqulu nasara yang turu. Taharan nasar. Taharan. Tahran. Nya bahwa tahirun. Pakon tahirin memang nyan ira angkanya ira bari. Apa? Tulasi menjarat pakon lewa huruf ta ha ra. Ta fa pi ha in pi ra lam pi. Bina tahe ha pe rilat. Berarti faedah ada situasi mencerah. Saya baru. Ta Faedahnya begitu. nyan. Mutadi lagi. Nyokong tadi lagi nyokong. Oh antara dua goyang. Nya thọ chân tôm thì nạp pi nạp ai nạp ôi. Thì không nào giá đây đồn, nhưng ta phải là giá đây đồn. Itulah datanglah tidik. Ini belum mula pi. Itulah datanglah tidik. Đấy, nhà nằm lên gỗ dạ cái rồi á. Itulah datangnya lah Juli. Nằm lên gỗ, nah kajak ke rồi. Pakai pekat nyan home, pokoknya kajak ke rồi. Hane pakai hana iba bugo. Kecuali mana dah kun, dahaba kan kun. Nasara Daidun Amran telah menolong oleh Sidik ke rumah. Yang tadi, saya tolong di rumah, saya tolong Sidik. Mau apa? Kalau bahasa ini bantu. Telah menolong oleh Sidik akan si Umar. Holem. Nya itim pak yu. Itim muprat, itim nakira. Itim nakira nak iya nampu iya kan? Iya suci, nampu suci ya. Mana jawab mana? Ila suci, ia krum suci, ia mon suci, ia mata air suci, ia salju suci. Jadi yang jawabnya nutuh pakai kan? Geboh tahirin mari, geboh tahirun ke nakira. Nakira umum. Jadi kita kode kablo urko, purko kablo. Oh nakira nampu lah. Mar ko ya biasanya kablo lai ngeng. Betul purko ibaran. Ruko, nya kan sabon bak, sabon katang umum nakira adanya bahasa adanya umum. Juli kada kode kablo kita long dia. Padahal aku dia aku bilang kita untuk anak buka. Kecuali ke buka awame Jeremiah ka marifah hampu. Nakira hampu. Ya. Halam. Mutahirin. Tahara yutahiru tahran bahwa mutahirun nya mujie istilah. Mutahirun dasar. Iro berabari mutahirun. Ge tipe kono ju bak tahirun. Yang lagi yang menyucikan. Jadi pula juga tahirun tipe. Lagi yang ayat suci lagi yang menyucikan. Ini pakai yang tungguan. Tipe. Nah bukan naat tipe kapan gua? Pak beda macam faedahnya. Nyau rungkun. Nang faedah tak boleh pra mana kapan. Naat, lalu tipe. Ira faedah harun tipe tu. Faedah harun naat tipe. Lalu kena berdawa kun tipe untuk ke bina berdawa kun tipe nya hukum tipe ikut mautuh nya naat ikut manut. Hai naat manut. Badi. Ghairi makruhin, ghairu. Nya aku tak iban. Mudah ghairu makruhin daily makruhin. Istisna. Kon. Istisna kaya. Istisna ataupun istisna tu je.
Be istighna, ya istighna sifat Allah. Istighna. Yang terlampau memang. Ghairu sawaun siwaan illa belum. Ada syah ada. Naruhnya kan? Kecuali mana kan? Istisna katanya pengecualian. Ya Hanafi. Ya Hanafi putra. Ghairi makruhin. Makruh. Makruh mana tadi? Karaha yaghrihu karhan fahuwa karihun wa dzaka makruhun. Apa sesuatu yang dibenci? Putar bencian. Yuk. Makruh. Contoh kayak baju mobile, baju engkol. Sesuatu yang mobile. Wahwa dan bermula dianya air suci lagi menyucikan ketiadaan makruh. Mau itu air. Itu. Nanya kabar ko. Mam tada teh huwa. Benaira huwa tada ko, kemenaira. Huwa itim mufrad. Huwa itim damir gebina tipada ba mahai rapha ujung tada. Ka mau huwa. Huwa. Mau cuma Mau kabar? Huwa itim damir. Berarti boy itim damir. Beri bo. Dua belah nya nasi nya kira sabar ku. Antum kira sabar, huma kira sabar. Nya Nyen wabo pendapat nya sabar pendapat dua belah. Hana kira antum wabo. Kira huma sabar, kira antum tak. Pekan huma bagi nang dua do nya ba huma ragam, dua ragam. Antum menanti. Man hiangan huan saban. Hiang huan saban. Nyo hiya beri nyo huma nyo huwa ragam. Nanti enggak tersebut. Để hantu. Antu ana anti anta. Punya huwa iwo nya beda po ragam tuh lale ade. Lagi huang hiya nya beda po bau reung huwa kuragam hidro hiya kurinung hidro. Punya huma kuragam pitah kuragam dua ro bi. Punya ngehuna lain. Hum kuragam rame huna ini rame hunna. Punya antum kurang agam rame, anta antuna raga rame. Inang beda antu. Hunna. Antunna. Hunna. Jadi itu tu ada buat awam je dom lagi ada buat nek tu demo tengok tu. Huwa istilahnya damel mupram dakar ayatnya mudeng dan moho. Tabu tak lagi damon beda lagi tanya buat dalam bu. Prabu yanna huwa budamel home. Damai mubrak bakar air pati. Tadi sudah ada udah naik ke. Mudakar agam. Air mana dia? Putar air. Lagi tanya itu kakak pengen lu baca ikon nanti dia. Kakak. Sumayang kakak. Nah yang kun alam gaib, nya alam gaib itu yang kakak tadi. Kakak. Tanya gaul cik gaib, alam gaib. Berarti alam gaibnya dalam tak ugi ba. Makhluk gaib. Berarti nanti hari hantu, malaikat, handuhan, gaib. Ke makhluk nyata kita nyong. Gaib ke gaib, bahasa lagak ada gaib. Kata saya juga mendih gaib. GAIB, gaib. Sesuatu yang ada. Gaib nyorinya gaib bahikeun. Sesuatu yang ada ke nya gaib. Lu galak aku ji. Jinya tu, yang ada kata nyong, bukan ada ni. Hai. Jak siji dengan bukan apa. Tu. Bukan ada ayah ada. Siji tu. Ayah ada nya kan huai wo, dia nya laki-laki. Nyanta naik ke kah kau jak tengok antinya kalau ini dah sepertinya gupunan mukhatabah anak pun artinya mukhatabah barang yang tak naik ke droh nih jak ataupun kata noh huwa sindamer gebina dipadah ba mahai rapa gujuk kum tada benaira huwa kum tada marku apa tu mah nampo nya itim gebi itim gimana lagi nanti enggak itim gimana Bina bagi maju. pane guna tu marku Mai ke maju yang hah ke makan tengah ada bukan bina maju. maju hulnya nasara nganu tira kan Bina maju. nutira nasara kan Mana? nasara gimana Cium cium phum
Nasara daidun nganusira daidun. Nasara petang hidup petang. Nasara daidun bermakna telah menolong oleh Siddiq akan Umar. Nusira daidun telah ditolong akan Siddiq. Apa beda? Apa beda? Nasara telah Menolong. menolong oleh Siddiq akan Umar. Nah apa oi lo? Nusira daidun akan Siddiq. Nasara daidun amran, nasara ma'ruf. Telah menolong oleh Siddiq. Jadi Siddiqnya itu long cuma. Pai. Nusira daidun, nusira pi magi majhul, boji berapa naik pai, daidun naik pai. Telah ditolong akan Siddiq. Siddiq satu dulu. Tahu? Hanale. Akan Siddiq. Telah ditolong. Akan Siddiq. Yang majhul tu Siddiq. Nusira pi Pasti majhul hanam tu. Majhul, kita majhul bangai. Ada tu. Telah ditolong akan Siddiq. Satu dulu Siddiq. Siddiq satu dulu. Kalau Siddiq dulu ke, munya ide Siddiq tolong cuma nya ko. Siddiq satu dulu. Tadi dia mentanggai ni, anak satu dulu. Berarti bukan majhul. Majhul bukan sesuatu yang ada pu. Hanam tu satu dulu. Hanam tu. Satu dulu. Bukan majhul. Nusira daidun telah ditolong akan Siddiq. Siddiq yang tolong. Siddiqnya urus menerima tolong buat go. Tolong pu Yuli tolong Siddiqnya. Kalau Siddiq tolong go, Siddiqnya diterima tolong buat go. Tolong. Hanam tu nusira daidun. Nusira. Tolong Siddiq. Hanam tu kan? Nyemut deh. Ma'ruf. Telah menolong oleh Siddiq akan cuma tolong. Tolong Siddiq, tolong cuma. Nya tolong Siddiq. Lagi Yuli besar bahan dah. Tolong luru. Tahu. Pokoknya kayak pedengahnya kayak poro mau ham tahu bilang. Tahu. Pokoknya kayak tolong. Nya majhul ham tahu. Majhul berarti bangai ham tahu. Sesuatu yang ham pu majhul. Ibang kaji pura dulu majhul lebih. Berarti bangai ham pu. Berarti mupu tapi ham pu. Wujud kidang. Berarti dah bangai ham pu je. Majhul. Ya, hoka. Mutlaku. Yang dipurenggu. Air yang mutlak. Hampir dah mudah. Dah mudah juga benar lilamnya. Ba mau benar lilam. Ada kan? Ba mau itu. Hai, yo. Mau dia tak? Nyo. Mau pun lah. Maunya na lilam. Mau pun abut. Pun. Munya maunya je dah mudah. Karena na lilam mau. Nya kana na lilam mau ba mutlaku ada na lilam napu. Cara ji ba lilamnya be na lilam. Mau lang tu wa maul mutlaqi. Nya kana lilam pa aku dah. Berarti pada disebut benar tunggu. Beda kebenaran le tunggu nyo tunggu barang. Mata kannya macam. Nya hai. Nyo ada mulai tidak kan? Tapi tidak jadi. Huwa diname gubina tibatah ba mahirafah. Ujuk dah. Mau khabar marfu al marfa dumma apa? Dumma linu beji. Dumma ku paidu itu mumpra jama taksir jama kata salin be Indonesia sakit. Beda aja orang salin dengan orang salin. Gimana? Ya mak zakar salin dengan orang salin. Dukun apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin. Agam muslimun agam mukminin agam mukminun mu'minat hadirat kita terus itim pae belang itim pae kenal kawan fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun kawan fa'ilun nyo fa'ilun itim mufrad fa'ilani itim tasniyah nali la fa'ali fa'iluna jamak berkata salim nawe fa'ilatun itim mufrad fa'ilatani itim tasniyah fa'ilatun
Alif digandering tam putih di tanda yang kenyang tasnya. Muannas. Ah. Yang awe failuna. Failuna ataupun faili. Ah. Failun. Failun. Lagi ada review. Mu'minun. Mudakar saling kurang. Muannas kau ini. Failun. Failani, failuna. Itu fa'il uju. Itu fa'il kedai. Failuna nawe. Nawe. Kedua nyan jum mudakar saling we. Oh, we nyan jum mudakar saling. Adapun faili ubuh ya ande. Failina bawe ubuh ya. Munyo item muannas saling failatu nali. Yang keenam pi yang keput itu berat. Dia tamu tanyakan alif ya bos. Tak apa muklim mak sedih. Failatun. Alif digandering alif. Tam putih tanda tali ba. Beta marbut dah. Nyan jamak masalim alih digandering tam putih tanda. Lagi ino anak rupa apa lagi mukminin dengan mukminat. Ya tunggu. Berarti hukum tipu jika mautunya ha. Maunya. Mak mutlaku kena nya mau baris dumah mutlaku dumah. Munya mau nalihlam mutlaku lihlam. Lagi berarti jumpa sama lagi atas ha. Oh. Almiyahunyan lei tarwa le put 567 bukan jamak taksir baris saban cuma perleh rumah prat maun maani mauna pada jamak almiyahu. Empat apa tu mau ke pakai muprat sabah-sabah berah maus sama i nanti kan bui sabah ke mak uji ila unduk dia lapai le mau pun lapai Nhân aku. Empat kotoran dua. Sab'u miyahin. Tab'u ma'in. Hanya tab'u miyahin. 7 segala air. Pakai kalimat jamak si. Ya mulai nunggu. Hanya ma'in. Munya ma'u sama i pakai ma'u mang kalimatnya karena kena beras sabah i. Ma'ul bah sama i. Sabah Ma'u sama. Pati ma'unya semu. Iya pun langit. Aku langit sabah. Malika pakai miyahin 7 buah keperah kalau lebih dua. Ya. Al-miyahu mubtada hukum tada marfu al marfa dhammah yang terakhir pada akhirnya pakai dhammah karena jamak taksir hukum jamak taksir rafa dhammah nasab fathah jangan serah kan alati isim mausul na 80 tu ya judu bi mudhari marfu kapan ketika sunnya min nasab dan menjazam nya itu mengambil nasab ya juda mengambil nasab ya jud ada we ya jud pupuk ya judu rafa apa timpan laule apa laule timpan siapa bi huruf jar ha sedang mer bina sukun ba mahajar majrur dengan bi tadhiru pa baru tapi ada laule hukum pa marfu ala marfa dhammah pa dhammah ra ko badhiru akan dhammah isim mufrad ko isim mufrad rafa dhammah nasab fathah jangan serah jengko ya gitu puna nekan pemrai marfu akan yang marfu atau kasih manasik amajar biasa juga nah tabi jadam je lu nak bukan ke dalam bahasa ilmu amin nasab dan jadam amin nasib dan jadam je thì nasib dan nasab itu beda. Alam ya judu dari marfu kapan ketika tunya amin nasab dan amin jadam alam marfu dhammah nu kena nasib jadam je nya nu kena nasib jadam ben nasib jadam kalah bersabar nasib jadam nasab jadam bi rujar ha sina mer bi rufun nak punya mujid level bi rujar ha sina mer bina sukun ba ma hajar majrur dengan bi bena ramde bi rujar ha yang bicara macam kasar ha tim nyai tendamer nyai tengbina mandung iragnya tengbina mandung iragnya irab tak ha tendamer bina sukun ba ma hajar majrur dengan bi tak hiru pa apa no ada petah biji nya cok baris nya cok alif hati nyan giga na pum dale teh nya cok ha nya cok baris hati ha nya cok alif hati alif na baris sukun ya kan nyantai ni cak ro yang budih ni lah bi rujar ha pujar majar ha tidak mer binat bata nyen cok ha beri ha bata nyen cok ha cok alih mata mati alih masal mati kan ha yan masli nyantai cak ro alam ajar nyak alam ajar majrur dengan bi tak hiru pa sepo pa ya juzu lama rafa tu tabu kabar saja Gebuh itu kabar
marfu al marfu dhamma al marfu boh nanti dapat ba kita mampu boh sudah buat mudah sab'u miyahin daili hukum daili majrur mudah ala majar kasrah ma'u gatah sab'u gatah jika ma'tu gatah tu marfu al marfu dhamma oh badal Mau badal ba miyahu. banyo ba sab'u sab'u tab Sab'u. ko badal jika mubdal men ko badal tu marfu ala marfu dhamma Badal bisa dalmen. badal tu marfu ala marfu dhamma hukum badal jika mubdal men ko badal tu marfu ala marfu dhamma mubdal men hah Badal badal sudah menyapu. kan ba ada badal Oh badal. kan ba ada badal badal Berat kan. hukum badal jika okey lagi ya ni ngerti dengar badal apa sih badal kan ba ada badal jika mubdal men nyah nampung badal nolak untuk Jarumnya. Badal cik daripada cik. oh kau ha boleh Badal kul maya. nyan badal cik berakul Baat daripada kul. badal konyak kul ujung Badal baat tunggu. Nah. ku padik nak tu orang ulang lo di rumah tu ni kana mun nora lo mudang lo patri handa bu hari buat dengan tihawar yang tengah badal baat berakul lo konyak naruh kul Baat berdarah. badal cik nyokon nyok cik mana nyok kuku nama ngan tu amat tu amatnya ayah juli ya artinya ke badal cik Mudah. mau nyokul je berarti mana baat terbagi yang nak pegang berat juga sampai boleh Tahap. betul no putra mana mau ke badal tak tahu ke badal jika badal men ke badal tu marfu alhamdulillah baat tu bagian daripada rajuh bukan ada iya je bukan ada kulnya mendum tu bagian daripada mendum bukan apa boleh bukan iyo je le kan hana apa tiga MK apa tiga lagi tanya jawab bayar rukai MK mentajak mandum juga kampung tiga aja banda bah Honda katruh juga kampung hamke baat lagi badru bayar rukai kakul kabe pun mutra pun tajak lagahan le pun panen mungkin tajak bunga kali bayar rukai yo apa Pernah lakaha gitu mbak, masa bilang, kul gitu, pak nanti yo, kabeh ku ya, katru, nanti kakul, maaf udah no, itu bagian bertajak no, lagi ada juga, oh ini mungkin mendubuk gitu kau, bukti mana juga kau, mungkin, kau aja deh, kabeh kul, maaf, tinggal kau yang bagian itu, ini juga, mudah mau sama ini lele, lama aja kasarah, wei rata maunya kata mau, mudah mau baharin lele lom. Wei rata mau gatah ba mau lom dah mau nari dari lom macam kata Ni sampai bardi ya. nya mantap kata baru ta urokno dia tu thoma rata nyan urata lobo lo ucapnya lo gerumnya al yahub dada al marfu rumah ala rujar belengkak tu kawan al yahub dada hukum dada marfu al marfu rumah aja nang kan ala rujar arba'ati ni pujar ala majar kasrah jumlah jumlah. Punya hana ada jumlah nampak tunggu. Ki jumlah nampak. Tam dah waktu pakai begitu rupanya. Tam mudah buat kau. Apa enggak kita kabar ghairu mufrad. Pada bawah ghairu mufrad buat bawah jumlah jar betul tak majrur darah majrur. Jumlah tada bisa kabar. Makanya buat bawahnya. Pi apa ni kan? Ala rujar armati dibujar ala majar kasrah jumlah jar beserta majrur ba mahai rafa ada khabar mudah armati atau mem dele ala majar kasrah begini nampung lagi nampung dia yang tunggu kembali mana nanti nempu lajari di rumah laku ya hanya ilung tu nak tahu ni Pelaku. Ni pelaku ni tunggu banyak bentuk tu tak tahan tu tengok ada orang tu okey putra tahirin ibadal ba samen hukum bad ni samen ba arbati dah pu hukum badal jika mudal men tahirun jo khabar hukum khabar marfu ala marfu dhammah mubtada geboh jadi aduh
mutahirun kutipu tahirun. Yang kutipu jika mautu kutipu ada marfu ala marfu dumma la durim dawa nyan tungku naat je ci mano no tabang ci ghairi nya na ko hira ghairu putra marina Khairu. nya nampu mah di bandai ira ho depu kan nya putra ta ira kuno kutipu kono ju lagi dia nya ta Lagi siang lagi berarti- ketiadaan lagi masuk lagi ketiadaan masuk. berarti nya ta tipu kono mutahirun kutipu jika mautu kutipu ada marfu ala marfu dumma punya menan nyan nampu belum kan mudah ghairu makruhin hin dasaji no karaha yakrahu karahan bahwa karihun wa dzaka makruhun nya dabu inna makruhan dabu ala makruhin moyo tidroi makruhun akhirnya ira beda ini maksud Allah Allahu punya tidroi dua nyeju ba billahi nyeju anak waha moho akhirnya ira bahannya untuk kabari huhahi Karena berhubung berikut buat itu tho di itu nyedu inna menatap berarti Allah menyedu tidroi mumtada hu Nyejuk jar billahi ya. Lalu udah dari kum dia Allah nyan we tak ulen tiup tidak pura tak we tidak jo huwa tindamer iten damer gebina tepatah pakai petah we tu kuimu golek bui dah golek bui urut golek bui tu yang kuimu golek bui urut golek bui tengah golek bui kuimu mah dengan golek bui berarti golek bui ni nanti huwa tindamer mungkin tabuh marfu hu huwa tindamer gebina tepatah gebina serap mabni dibinakan we tidak huwa tim bina dibina tepatah patah alam we tidak huwa tindamer gebina tepatah ba mahai rafa karena dadanya rafa kan rafa marfu rafa'a ya rafa'u rafa'an bahwa rafi'u wa zakah marfu'un marfu' ingat tanya hanya ke marfu' ka lain mau kabar marfu' ala marfu' mah kabar dua nah yang mantu nya kabar mantu itu nanti pelo nya bapasti mutlaku dipu mau dipu jika mau tu dipu ada marfu' ala marfu' mah